Sahisian nga ay kulipi hagkakerteng ka bakodor kajong Jesus Christ about try. Kabenta bang lajit hakan ka kelmat kalong pan crench pan ka jingkaladur kajong Jesus. Pan ngan sim na ka gospel kat bukum Matius kunong ka bakhanyo dikot iway harko fra. Ilaban siya mi kaniru hau Matius kan hau Marcos kandai ar fra pan Lucas kandai lenong ar fra hadu laipo Andrea. Ngan puli yikiniki pertli ke dikot nakabenta ke jengbit jeng ilang baro ndala Andrews sngi ujisu la shimlem yu Petras bo Jacob o Yohanes para jengo ula letlam yaki kerpang shulung jrong balapan kala duri u khmat jongki khmat jeng uti kala tingsan kem sngi ki jan jeng ke longlong li kum ke jeng shai hakmir u Moses bo Elias kila pau ki dia kren bad u Petros tiulia tho ula ong ki hau jisu ko try ka bahai ngi bandon hang ni tade memon ngan thau ni lightly king trap kawai mi kawai ru yo Moses par kawai ru Elias habodang kren hakmi ul o bating san laka iki hakmi ru ka tien nau to o kalo ong unyurong khon janga ba e habang sngo ba e pin sngo yo ndrei haba ki sinranti kali sngo kila demngon kila shepting sibun e jisu ti bulawan jan laktai ki ulong tu yeng WhatsApp ti haba kila kmiet ki khmat kimi yanuru hendrei tang yau jisu he min sim ti yo har Bible sti junga nga keren ki lai ki santli ki mat pede ka jing dwai pai ba mentaro lakani ke benta ngan balam ya santli ki mat dagani ki jingja kamat kebeningkong ka jingelam kerpang jisu Chris, yakini ki laingut kesenran Petros, Yohanes, baru Jacob. Hang ni yo i ka jingelam long jingelam retreat jung Jisu ye kesenran. Pan nga ong ipi ka bakum kini ka jingelang ba kerpang kalong ka badon kam yang i ki bangai. U Jisu dan kalangut kesenran ni sim le lam lut ye ki ulum jingeladur. Ka jing so don kam hakajing im jongi banyo ya ka por ka bakerpang baru blai ke fair away bangai now way pat kidon ka basngo don kam laban dan ru lesi ke bam dasngo don kam kalong ka badan kam pra bangai bi ba pin penyo bangan penyo bangin pendon iki por ba kerpang simet jongi baru blai haka pertai bun kam lemdang ida kot jingmut nginum don por nginum da por nginum yo por wa bangin yap kalong ka badan kam simet sieng para nong ilam balang para besu tho jingmut para banget pan pendon ki por ke bakerpang bangin retreat laning ong ban retrospect ila die ban yet dala die ila die hage jing de jingi badu blai ban chu shakri yo blai ban chu sim kristan klem pendon ni ke bakum kini ki por ke bakerpang kalong thek mu brio ubam ju don ke medical check up tip udan jingpang ayo dan buon di pasyuyap kendet kamat ka baar ka jingkiw shalom sim la tho kerteng yo lum bo Jisu lam reng ni la tho long bali lam kerpang shalom bajrong dan ke babatai bo di lum Herman la dai di lum Herman udai bajrong hau dan du khandai jar arspa life are fit na sladu dia ko berkam jrong bonsha panjulum shlong kum taka jaka ke bau Jisu u yalam retreat igini kesenran kanung desh kelalum mamnu la ban le kata ndrei kelabang sharing jong uni ulum ka Bible kong u Jisu u yalam ban lek kerpang shalom pandwai kedekot ka ba kebening kong u Jisu u yalam kerpang shalom bakinyo pandwai. Haka kitab Genesis kalai lanong ikren pangulot pada Abraham mensyakong Abraham. Ulot ulajit ya jaka madan kat bau Abraham pat ya jaka lom. Pitip manu bayo jingkerku. Amulot bejit ketem. Ndai Abraham bejit ya jaka lom. Kadang kam para bangi bi kajingim jonga bajang phiru ban keo siki ai ke bakam sineng. Ngiyong lom no ulung dan halor. Kio segi ai ke pakam seneng. Kajingim ka bapun kerpang, kari kajingim ka bakam penjan le de berublai. Ngim laban hun ban chuim pat ba. Tang hang ni hatrai hamadan.
Don kaman tau siki ai ki bakam seneng. Don kaman kenjo siki ai ki bakam seneng. Kumung ya be hagajing em pertai banang upgrade. I don kaman ang upgrade ru hagajing em bakanya mesim jingi hagi ai ki bakam seneng. Kolosai lai ar kong tu pinmut berai. Ya ki ai ki baneng. Ya ki ai ru ki baka kendau. Hakanu kal level joga jing long mesim api bangang idon. Kalaban he kalabel LABEL mo yang amanta piong temen besan piap tot TBN dari piap tot TBN ngan musya kata kadekal LABEL jonga Henry kabangidon kaman kli ka ke level jongi LEVL ka ke level jongi hangnung ayeng ka he tang kani ka bapau siapa Henry ka basapo jongi ka jingno men sim jongi hangnu ka level jongi para bangit ngidon kaman kiyo ngimla ba si empat ba kung ba em ki pat la khat yang nga ba de phi bangin kiyo ni dai ki ba kinong song snong ji ka beneng don kaman kiyo si ki aka ki ba kham senang kamat ka balai ka jingkaladur ka jong Jesus Christ ba utrai ka khat ka ba ar kong la pen kaladur yo hakmat jongki ka khmat jong uti ka la ting san kum ka sngi beki jan jong kila long li kum kajing syai. Artli ki ai ka belakang nang ni kajing kaladur jong ka khmat kajing kaladur ji jan phong ka jong Jesu. Bahkan kaladur ka khmat kamut kadon jingjai ai ka basapo. Ubri uba pang tang na kadur khmat ngilai thu. Uba kemen pat kadur khmat ka syai ka itnat. Apa ki khmat u Jesu ki ting san kum ka sngi ka pen ka barblai ka batrai ka badon ha ka basapo jaga jing em jong. Kadai panja ka bakum kataru haga jingim jonga ba jang fe u Jesu om tang bau kela ka ba sapo ndri ka pau ka sabar ki jan kilong li kum ka jing shai ka ba sabar kamla ban pun kela ka ba sapo u Jakob ti tat nda ba u blei wala pun kela Israel ka ba sapo jung u pakasawan ka jing keladur hatu mapi ba banga nilayo nemi ka jing keladur no play haga jing em ka jing keladur om ka ban nasabar ka ban nasapo pagkaban pau para bangi di junga sabar ningisa kumju khem jing kala kiwe kilani aban pet jingi wat mangiru la thai kanum cha ai ka ba sabar lemda ka Joshua ka ba sapo pat ngi don kam pi don kam nga don kam ya kan ka jing pen keladur haga sapo juga jing em ka jingi paga jing em kan pau sabar bangir kelangi don kam yo blai wan pengkelai ka siapa ni haban penti kenai kan ni pagi we kinyo i ka dur bapa priu jung Jesu la paga jing em jonga bat jong phe kamar ka basau ki jing shem ju ki sinran halodo don buon phangan jer takat tu kan etli kabaning kong ki yo i khamha yo Jesu lapen kaladur yo hakmat jongki kila yo Jesu menbaki wan man buat yo reu Jesu baki yo menta hakani ka lum jaga kalur reu Jesu ubala kaladur ulong uba kampla ngalayo yo Jesu haga jingai jangala slam henringa dan kam bani kamha susu yo Jesu haga jingem ka mangangadan banim ngalaju tangkhum haga yit ba berngut ngadan kam yo markmat yo Jesu ya kini ke jing yo kini ki laingut kem shem la yo men bagi don atrai lum dai ki dai ki la don halulum hakata ka jing pen kerpang baru Yesus Kristus bau trai ngis ngulem ki khendai ngut ki pe kesenran ki bam shem la yo ban yo ku magani ki laingut ki yo paningangi don bun bha ki para bangai pi haka balang ki ba kemla ban yo yo Jesu wal keladur haga jing em ka baki ki don ban em Ublay yalam yang isi kapor ke bakarpang banginyui kam hayo blay ulong tiu lili ke mentor tiu kulap ke seran klostep pateng shine ublay bodon bor itnat tam nakish pawajar ublay kwa yang ya pi banginyui ke jing babriu ya ke jing san jong uklem ka napa mentang itang kumbah ka yit berngut dai hang ta markmat
Menta ngitip tang katu kan ni. Rihang tang ngani to biang kumju kumba lai to biang yang iwei koren kalai kadar. Ngirung ru siya kajing don kajang ublay. Kadkat kebesan kaong kum ni habau dang keren hakmi ulo bating syan ula kaya ki. Nang ta yo snow kaktin naw ta ulo kabaong uniulong kun jang awa iit hau bang snow ba pin snow yo. Para bang iit ulo uyeng para bo ya kajing don kajang ublay ya kabram kajang ublay. Ni puli Moses kalulum Sinai Exodus arpasaul nang khatar ru khanyo baru try long how Moses tuan kiu sanga nulum sa hangta pangan meki mau lingknyap ki hukum berki adong ki bangala tho bamni kai ki ru Moses kiu show to lu ula tap yo to lu ba ka buram try kalan ne halulum Sinai to ti ula tap riu sngi Singi kaman yo, ula kat yung Moses na preng ulo. Jingkmi kaburam utray, ti kalalong kum kading kababamdo hakli utaw ulo. Hakmat ikon isyal. Ubulay utrang prabang ibiit, ikon jungu, kinrung barabuar sa kajingdan kajungu. Saka presence kajung ubulay. Ubulay ukwa yapi, ukwa yung araw, bangin rung sa kajingdan kajung ubulay. Hakikam ki apostol lay lanong, leto ito uburibat ko. Man kasngi kiba lek sa temple man kasiwan pai repetip hang nupai umpat jurung menuru sa ka temple ukut angka bible tangka kardop utip lu ka program utip lu kile ayu menobolek menowiso khana utip ulaban patai lut phanganyam ulaban patai lut phangublai henre yaladi usa sabar ukrem yor rung sapa para bangai Pidon kam, ngadon kam, banrong siya po, sa kajingdon kajang ublay, kajinglong kastan, kabakam rong siya po, nabar, ang nakakardap, para bang ibiye, minamat, minimiyok kajing siya, masin kapasya siya, hay kajing gade, kajing ublay, banarong siya kajingdon kajang ublay, bahulo, untap yangi, ang yos ngobo ublay, kren yangi, ngilang kibala, syaka sa ngilang, hakataka, jingdap kajang ublay, hay kajing im kabangingidan manim, pidon kami kani, ngadon kami kani ngidon kam prabang ibi bandrong sikajing don kajang ublay hangni kisenran kila yo ru ya kajing to pau kadkhat kabalai kong hakmi Moses Elias ila pau ki kiren badu kiyo iyo Moses kiyo iyo Elias mun Elijah o pau kat bau Jesu yakni ki ai ki bakanyam sim ki bakanjab lay ki bakanjab neng pinum yo i ka Klemdon kajing em kabapan karbang. Hamadan tingitip niya puliw Elijah. Niya keren yung Moses nringim yo ipaw yuki. Kajing yo ipaw prabang ay keja tang dabangingirung si kajing em kabapan karbang. Boleh kwa pamapi ba mga nginum sutip yo Elijah nginum tip yo Moses nginum tip yo nray bangin na yo ipaw minamat in the room si kajing dap kajing penpaw kajing play ha kajing em kabangingidan manim babangila banyo ing kasi pa gidan kaman kiyo sigilum ban pen karpang banrung prabang ipi canga chagajing don kajang play ni isu ang ni bakini kisenran ki klet no ila di ngasubang mun plikan khat kabasaw hang ni u Petros u bolong lidar khara kman ong kutrai kabahayangi bandonang ni dade memon ngan tau hang ni light leaking trap kaway me kaway Moses per kaway ru Elias don kan ngut kibriyo kan kapor gidan rungut gidan ke lain ngut kesenran ke bangilekren udan u Jesus Christ udan u Elias udan u Moses toila de ban snan rut leaking trap ndrei u Petros hang ni kapor u klet no yala de be di perlok jango wong snat light leaking trap ya mejesu yung Moses baru Elias uklet no. Kini kidikijuk kisenran kibatang yala dia. Kia kini abor kikli menuban song skaman menuban song skadiang kibamlin ban berkatang na kamda yala dia. Penban prabang itu
Dapilamat, yaka jingsham patamay, yaka jingshaman singa patamay, alarulum, kayap no ka jongki, kayap no ka jongi, kayap no ka jonga, kayap no ka ilade, but niyo prabangay bi junga, tang ka jingdan kam jukiway, tang yo Jisu, tang yo Moses, tang yo Elias, ngaw botang mga, tang yanga, ngamlaban perkadi kiway, kamanga kajunga kasensyar, kabangin parung si kajing ka bajan badublay. Hindi nila rung kamanga kajunga kaya nga kado. Ni kajung dan kam jugi way. Ni biki kam hak baningi, ki kam rublay baningi, ki kam laban sakri baningi. Ngim perkacu tang ledi, de tang yo Jisu Christ. Pat yaki way pat. Ni dan kam prabangit biye junga. Yakani kajing siyaman siya, kajing im kabangin naman im. Wat siya bagajing im ni kan sukut tang kumni kabangin lang. Kin ang lasay, rest in peace, kajing sok ka siya, kajing long kristan ka siya, kadi ka bangin yo, yung kajing siyaman siya, man pun karpang, hakabaki prabangay biye chunga, nina banyo kamha, kajing nun kam kibay, pan yakalati. Kamar kapasan, pagkabakatu, kajing hierno nalolo. Petros tiwong try, ninyasong sana hangni, lasubang palat kata kajing siam sim, lasubang palat kata kajing itu pau kata kajing siam, na lightly yang trap, song mame, niting ni yang surut, ni sanang ni, song dua nang ni, hindi kajing si sakam longgum ta, kada wabi kiniar, hatray luam kan kakam bala pendep, pan pendep, dan ukna abo panghur pada ban penkia, kajing siam sim jongi, kajing omen sim jongi, ni kran ni kari babal. Prabangay bit kam day tangan ta jongi. Bangin chat hammer way nyarway na siya ter Bangin lay Nanong kajigar ku. Nam tagi way pan. Ublay upa. Yakaribay pala kas ngi Pentecost. Hisenran kiliasyong shit hammer Ang ka Bible. Ka gospel kalayat. Lapan But ublay ukway nga ba piru. Hadian kajing kiyo jingi kerpang. Bangin nihar. Bangin aten. Yakajing don kam. Kibabuan ka ba don kam. Prabangay biye junga. Ngimla man sasa kanyang siyam ululum. Di kanyang siyam kabang ilamat. Kadon kam makaro ba niya hayar lang bat ni siya try lum. Saka kabang itray. Saka kabang ipuli. Saka kamalang kabang ingidon. Saka jingaday kim lang salang. Ikandayngot kisenran. Kimlaban pun kaya. Kimlaban na iyay namar kimsim. Yo, kadaga experience halulum. Dari mangaban mapi. Kimlaban karpang. Hiyar. Pimihar marway, inhiyar pa kajing don kajing ublay. La bandon bapanghur, la bandon tam nang ta. Haka kerteng, haka bor kajing ublay. Ngilong kajubab, nakamanta ka jingnon kam, jong kiway. Blayin korku, yakan niya kajing puli, namda kapuram kajungo. Amen. Ini doay. Kukpajing iba pineng, yaingo imetray namar. Kanya kaway pat kajing puli, kabang ipuli, nikakilamat. Kajing kaladur, kajong meh. Jesus Christ about try. So kumen try bi it pen kan mau. Ya kisenran bagi don kam kapor kapakerpang. Don sien ka jingem ngi kibreu try. Nila syebun kam tan hatem. Iklat no bagi don kam kiu silom. Pen kerpang ya ka jing dai jing man me. Ni aingo traba don bol bade hangta. Maka don ka jing pen keledor. Ka jing keledor om ka basabar ndre ka banasapo ka batreyangi ka ba mi pat pa basabar. Hang ta try niyo ikajing itupaw, hang tang ikam me, hang ta try kajung ikayap no, mat try niyo ikajing kam, niyo ikiway, ikam la banyangi. Pani ayuro trabadon bor, panila panyar sa tem, panyarap, yakibadon kam, inhar om tli, inhar ringkat, berkajing don kajing ko blay badon bor, pani ayuro, apag ini kilayngot kesenrahan regablo jisu kilahyar, lapan kaya, yaw to kena, papanghor kerku yung ila baka nagajing puli from the ash man makakatang Jesus Christ idway kini mentabrak kita amen